Ole, mä sain vierasin jonka se vai karan puhulle, se on tuntun video on Facebook katanga sum laalu tumten. Blog joka sum kan laalu teina tur. Te omseni joka sum kan laalu teina tur te. Karan seidona. Uluk deun kan lo ngai sanga blog joka omseni joka sum laalu tum ka jon ka video hi uluk deun bulo tanga top ken lo en chok from don ya. In chok ba ken blog wing yang ti karangani. Tuna hian Facebook monetization ti hi mi zo te jinga ko kan tam ta hle ma ya amara jo za somriat deuh thwa kan beidong le tan to a beidong lo wala ti ram te po mi ngom zat kan oma chung ang te na kan har sat na to chu Facebook atanga kan sum la lu tlem lu kan hun se nang huwa sum kan la lut lo hi ania chu enge chan kan chan a oma a chan takha mi tam jok kan hrelo ba chu ka sei tum lai tak po ni tuna han atam jok chuan kan personal account kan mong page kan mong lo chu achan ani enge achan kan ti chuan page le personal account ka soi pia potang i personal account chu imemal thil ani a i chung khat i unau i thian tha ten na in kom ho na turani i page chu i sum don na mun business page ania sum don na mun i khoi na turani a chu ban monetization ti nan po page ka man jok turani enge a in thauna kan soyang thil in ang video in ang piang video minute so ma sei i lo posta i personal account ai ba posta personal account a chuan i video view tu ka mi sang khat an ten chuan $0.01 i long adang om lo chu jong chu re ta ni maya sing khat in an view le 0.1 ani le maya mi noi khat ten an view chuan dollar khat te pon ni ve le maya nga kha bak kha ret ran om chung lo wa tu na ret man lai ni ta thalak po post la chu tiang thau chu ni thalak text with photo ang chi te po chu enge chan kan ti chuan Facebook and personal account na ma a om thin ads on reels kan tiang chi kha video ate reels ate advertisement toite ten don da tanga poisa ran lut thei thina ka tuna chun personal account atang hian ati top to sang ni panga update atang khan Facebook and rules tar manga personal account ka ati thei to lo wa chu bangin tuna ka soyang red jong kha personal account atang content monetization atang kan mu thei chu ani maya chu bang bun khoral le kun tam tak kan sen ngai tu khan poisa kan thlok thei thin lo wa viewer hi ang pon se sang khat nei poi har sing khat nei te poi har takani kan video viral pu le ni lo chon sing khat hi kan nei thing play thei lo wa nuai tel nei te po awa nei chu kan om nok thawanga amai ro chu nuai tel nei tan po kan ka sen khan thil lok tak pani lem chung lo ni tin kan video view tu sang khat han ti ngot kan video ngat thei chon har sa le zola thala ka chon red ka sei ka red ani maya min second khatan ba view thala ran wan chon sang khat an tin chon ka sen khai hlaw mai mara chu video chon thei lo china la om zu ya video chon mi sang khat pon view se sing khat pon lo ni sela i video kha en thon thing lo ti mang second thum em po ting lo wa an skip jal pe chon mi sing khat pon en sela chen khat ma lo lo bin om thea viewer kha sing khat ti re ngot ma sela i video en tu ten khat yang om je nei po om je po nei tham lo lu tu kan an en nga an skip ngal jal ka chon viewer po nga view ma la lo nei mi lo kan om thea chu personal account ani chu ka sei lai mek chon page a ro chon ads on reels ka la om thea tu na hian chu po followers ang khatin e tang om thei followers ang khatin e tang ads on reels ka inei thea lo kai inei thei na chan sa om ta chon chu lo le pakata chon partnership ads an pia ka personal account a chon ati le thei to lo tu na hian partnership ads chu kan hretawanga brand te mela company te na sumdong company te company frang te pon yang chu kang ang te na an company product te promote tu remo a reels mo video mo story mo siam tu ramen ban roi ang chi ya te kha om chon khat yang min roi tu te ka kan ton fu lo chon chang tam tak kha lo the ya chu personal account a chon a thei lo wa page a kha chon khat yang ti du brands te kan page khat yang kan jong thin ta page tra le khat yang active kan jong ta ton fu chon khang ang tang po kan chang tam tak lo thei ta a content monetization pi ala ma kan tin baka ads on reels pi ala ma po alom le kan dashboard apo kan mutrau training karinga
partnership affiliate partner ang chi te po ka personal account na po kan affiliate partner chu om thau ma ra chu an click khong ula kan ti don che ma ula in affiliate thai lawang in register thai lawang company lian a pe jon in thai law shum company lian in an du lawa company te nau te ngam ka chu in law thai pon mai te an tin an Flipkart te Amazon te ka tiang kan ti sang an law among ka tiang affiliate thai to ka amara chu in ti thai lawang in personal account atang chon min tra te chin thai mai thai til ka company te nau de le ngam ata sep do de ka chon an pom thai te po ka ne be do thina amara chu company lian brand lian ho ra rang personal account ka tiang ang ti nan an du lawa an ting ai lawa chu chon pe sa tang ka chon ang ti lai pon sang khat follower in nei to ka chon affiliate partner kai ti thai renga chu sum la lu na kong pe sa chon en hong le ta ni chu ani a sum la lu ka follower nei dan in anga te in thau em in ang lo pon in thau kan ti tiang personal account kan follower sing khat nei ta la i pe sa sanga chau nei ta la i pe sai lang lu zat be po i personal account atang ni la lu don lo ni a chan chu ka soi tong kan i personal account a chuan star sa tanga i don i lo the ya subscribe tu nei jon i lo thei boka chu mi bak chu content monetization kan ni maya chu ta la re ta la mm zu ya i reels i video te en tu ka soi tong kan sang khat be wa po 0.01 chau ni chu tlem lu ka india ra ma pe chon om zen nei na tham ka ang ti ka ma hen viewer hi kan nei hi arin om lo ti mayang lo dollar za han la tok tu ka chon kan ka chu ka tang ringot ka chon til hu prom ta kan thalak po lo post po ni la amaro chu tekin nan pesa kan follower sa nga chau po lo nei la ti the ka Facebook monetization ni la chu ho jong kai ti thei bek dona bangin follower sa nga chau nei jok si kan personal account sin khat follower nei na ai la lu ai le tam tak ila lu thei jok ta chu om zia ni personal account atanga monetization ti kan tam jok sia amar chu a hlo na kha a tam jok si lo bangin mi tam tak be don na roma kan lu mek ni na langa chung ang jong pen kan ria ta tan kan tua tin tuna hian bultan thar hi lau thong lo wila a thain ka ria Facebook i tan thar thawang Facebook atang sum la lu tum ra rang ka chon page siamang page atang lo chon ti tak takin sum ka kan la lu thei don lo 0 follower atang ka resu mi po 0 follower atang ka kinan tana an ti thei chon nang ko ni ti thei mang ti ka ring la tuna hian personal account chon follower nuai khat po nei la follower jong ten an view don chong lo cha tin ba ka follower account khan om zia nei lem lo ka ang til ti thei na le thei lo na ka chu pesa a pet to chu pesa pe me a follow personal account ti thei chin jong chu ka sei tong kan subscription te stars te ka ang kan sumala lu the ba ka content monetization reels red ka sei to text and photo text with photo ka sei to kha jong khan me ba sumla lu na kong dang om to lo chu wang tu na yan om zia nei thamin tu man kan la lu thei to lo ni tu na han ke po na thian tha te du sak na ja ra personal account na te chon 10k plus follower kan nei amaro chon zia lem lo wa monetization atan ka chon ka page sang tum jaru lai me follower kan nei to na ka Facebook lampang technical problem awangin bakina te chia chu tu na han ke po page thar ka siam le bul ka tan thale 0 follower tang bokin tu na po han ke po page tak phei chu ka eligible phat big lo wa amaro chu bultan ka share lo wa achan chu Facebook monetization ka ti to ro ne chon a thei chu jong ka chun jom del ka tu ma chu bang om jen ei jong ka kal ka du bang Facebook ka kan tan nang ni kon lo tan thalo e thu la ka du la ti lo te ka chuanin na personal account na po monetization ti thei tu ka pin follower te criteria sang kan ti ke nang e page po kan thei lo bang ti ka ril ru anei la tu in ni tang in personal account in upload thin jong in post thin jong ka in page cross post be kula in page da lu be zelu la chon tu na ang kun na kum alo then me chon tu nen personal account in monetize attempt in la lut ai ngot ka chon in lom nge ang ti ka ringa chu bang Facebook tran thar kha lo share lo wa lo ti thok tu in Facebook atang sum la lu itum ro ni chon lo bul tran share su pi la ti lo ni chon ti ka kan som du chon ni ka ke ko ka din ka soi tong kan page chon hei bul ka tran thar le follower po ti tham soi tham kala nei lo wa
chu bangin tuna po video description ate comment section ate ka page link ka ron da chok be do na kung ita ka video thir tu ten in lo follow sak thu turin kan ngem chawa din ke ma ka promise du be chu chu Facebook feature update thar ber video le fitinamo karon da chok zel do na kang ka mitam takin kan tangkai pui be te point ka reng thina chu bang kang ka post te rang tak le all sam tapen lo mu be zel theinan khan min lo follow thu turin kan ngem chawa tin tuna ka video te po nang ma mai ba ka i chen te i chung te lo tangkai be pui takin lo share be turin kan som du bok chani tin page siam dana ka til har sani lawa ka ngai lawa til har sani ya ka ngai lawa kan thiam thok tur kan ngai ya page script du thiam lo kan om chon comment ate po kan seula siam dan ka kan in sil del don ya le tun tum video tan chon ka jong kan mai sela ni vai chong ka lo me